يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Okusara muzigiti gwa Ikira aho muri Mbara, Sheikh Yahya Karungi yajumira abazire abarembere gukora umwuga gwabo. Abasajja abakulu bangi wano n'abakyala abakulu nga tebafaayo ku famire zaabwe n'osanga omusajja nga tamanyi na mwana we gy'asomera ng'omukyala yali mu kubonaabona n'osanga omwana ng'ali awo alibonaabona olwa taata w'omugayaavu ne maama we batafuddeeyo n'osanga omukyala nga tamanyi mwana we gy'asomera n'ebintu ebifaanagana kuwa ebityo n'osanga omusajja nga tagula mmere waka bannange si kyabuvunaanyizibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam yategeeza nti khairukum li ahli bannange abasinga obulungi yo yayisa obulungi abantu be n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokwambala abazadde tubakubiriza n'abasajja abakulu n'abakyala abali wano tutwale obuvunaanyizibwa bw'amaka gaffe. Hona yashaba abazire okuganira n'abaana babaha mitwarize yabo no kubinekura bino obujunanizibwa. Twefeeyo nnyo ku social media eri mu kwonoona emigigi emito n'okwonoona generation newankubadde eyina ebirungi abantu bangi bagikozesezza bubi. Abaana bammwe beeyambula ku social media wa antum nga mubalabira ddala biruhiratikum nga mubalaba ne musirika temwagala kwogerako. Elizooba celebratinga Idi y'okushara twijuka ekyafaayo kya nabbi witu Ibrahim yashazira omwana we ayabina akusara omwana we konka Ruhanga akamureetera entaama akabaasa kuba niyo yashara konka mtoto dedication ya prophet eyabira ine arikuza kusacrificinga omwana we oyabira ine omo. So ninyongera kushaba abazire izoba nkeri okufayo munonga kumanya abantu kuba celebratinga emyanya yibarazemu ebene ndobasa kujimanya omuzire abanywani bomwana wawe byaza kureba oyo no kuba no bamanya abo kubeberebi izoba rumwe ryeryo mwana nafundaho omukago ubundi kumutwaro mbintu ibindi bitashire. Abasirama bine bashabwa kubagana nabo abatini. Omugandi regional kadhi wa Toro Sheikh Garib Talib Hussein yashaba abasirama kutamana mukora hamwe bitu kutari kuryana nkensenene. Maliki yawmiddin. Yabugambira mukusara kwerizo babwa Idi al-Adha amzigitugwa Harford Poto Main Mosque. Allahu Akbar. Antereye itwena kada abasiramu twina kumukirizamu nko mukulembezi waitu tuleke kutwalibwa n'ebigambo kusasana mu social media mu TikTok rundi mu WhatsApp ebigambo byekubyula ebigambo byekujoba mukulembezi n'okujuma ito abasiramu itweka ntweswaza ebigambo by'ombyijo bwanyuma y'obutikirizana kubarika hagati y'akakiiko kakura k'obusiramu ka the Uganda Muslim Supreme Council kutora na Sheikh Mubajje kugumiza mari mufti wa Uganda. Nabantu bagazi bange itunga abasiramu tuna amategeko gaitunga gute constitution amateka abo nibwo mukulembeze kakuba bwirebo buhoho ni naruga mu kulembeze nibatahondi فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. Ogwe yashaba ko abaho businjo mu busiramu agumize ngo bwaba butabireho borekeriro kuteganisibwa. Ataba mukulembezi wa kulema abasiramu wona huwa nuwa alkuyunga abasiramu wona iyo nko musiramu elima noja kumanyota ngo ono nuwa mukulembezi onyina kumwekwataho nuko ayunga Uganda waitu kusikira hali ya Allah tabaraka taala. Ndi Anita Tukunda na Jonathan Singwire.